Ndagusubije wowe ukoze subscribe kuri Onos TV. Muri iki gitondo cyiza rero muhaye ikaze ku makuru yacu. Wowe utakora subscribe mwanya n'uyu nguyu kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi. Amakuru rero nkuzaniye ku munsi w'ejo ku wa gatandatu nibwo habaga inama y'abakuru b'ibihugu mu gihugu cya Tanzania ya Dar es Salaam. Yahuzaga abakuru b'ibihugu bo muri SADC, mu muryango wa SADC mu majyepfo ya Afurika ndetse n'abakuru b'ibihugu muri East Africa. Muri iyi nama nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva mu makuru atandukanye, perezida wa Congo, perezida w'u Burundi n'abandi baperezida bake ntabwo bigeze baboneka, ariko kandi impamvu nyamukuru y'iyi nama byari kwiga ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo, mu mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo. Ariko perezida wa Congo ntabwo yigeze aza, kandi yabitangaje ku munota wa nyuma neza yohereza minisitiri we. Amakuru rero nshaka kukubwira uyu munsi ntabwo ari ayo ngayo, ahubwo amakuru nshaka kukubwira ni amagambo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, n'amagambo yavuze akimara kumva ko Tshisekedi yasuzuguye bagenzi be, yasuzuguye abakuru b'ibihugu bari bateranye benshi. Yahise agira ikintu avuga. Ubusanzwe Congo ndetse n'Ubufaransa ni ibihugu byagiye bigaragaza ko bifite umubano mwiza, ariko kuva mu mwaka ushize muri Nzeri umubano w'ibihugu byombi warakonje, ubwo Emmanuel Macron yatumiraga Tshisekedi mu nama y'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Amakuru twamenye uyu munsi twakuye kuri Jeune Afrique, yavuze ko muri Nzeri nyine muri 2024 uyu perezida wa Congo yasohotse mu nama yari yowe na Macron, asohoka yivumbuye, asohoka inama itarangiye. Bakaba ari ikintu cyababaje perezida w'Ubufaransa Macron cyane ku rwego rwo hejuru. Ngo impamvu rero ni igihe yatumye yivumbura. Uyu Tshisekedi ngo yaragiye yegera Macron, aramubwira ngo uze kumfasha kwamagana leta y'u Rwanda, uze kumfasha kwamagana perezida Paul Kagame ku kibazo kiri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye, kuko ngo ari gufasha umutwe wa M23. Emmanuel Macron mu bwenge bwinshi yaravuze ngo ntago natangaza ibintu bidafite gihamya, ntago natangariza aba bayobozi turi kumwe ngaho ibintu bidafite gihamya. Icyo gihe rero nicyo cyatumye Tshisekedi asohoka aragenda. None rero ku munsi w'ejo yarongera asuzugura abakuru b'ibihugu. Emmanuel Macron byamurakaje cyane, avuga yuko mu burasirazuba bwa Congo hatazigera hagaruka amahoro mu gihe cyose uyu perezida wa Congo Felix Tshisekedi igihe azaba ataremera kwicara hamwe ngo aganire n'umutwe wa M23, ibibazo byabo bikirire mu biganiro. Ngayo nguko rero nguko bihagaze. Nguko Congo ibihugu byose byashwanye nayo, byose Tshisekedi bari gufashinja ngo mukorana n'u Rwanda, Ubufaransa mukorana n'u Rwanda, Amerika mukorana n'u Rwanda, mbese ibintu byaradogereye. Ubu igihugu cyonyine gisigaye kivuga Tshisekedi avuga kikamwumva ni igihugu cy'Ububiligi gusa cyonyine nicyo barimo gukorana. Komeza udukurikire rero umenye ibigezweho bitandukanye. Onos TV.